15. oktobar je datum kada zvanično počinje grejna sezona. Ove godine visoke dnevne temperature uslovile su da prvih dana grejanja iz gradske toplane u Bačkoj Palanci bude u jutarnjim i večernjim satima, da bi se poslednjih dana kada temperatura pada ispod 16 stepeni grejanje stanova, ustanova i poslovnog prostora ustalilo. Grejna sezona počinje 15. oktobra, tako je i ove godine počela. Mogli smo možda par dana ranije, jer bilo je onaj jedan kratak period koji je bio malo hladniji, ali smo ipak sačekali taj 15. kao 14. je zvanično počela grejna sezona. Inače, grejna sezona može da počne i od 1. oktobra. Tih nekoliko toplih dana koje su nas dobro poslužili smo iskoristili za jedan ozbiljan remont jednog ozbiljnog kvara koji su svi naši građani videli, u samom centru je to bilo. Taj kvar je otklonjen i sveli smo gubitke vode na neku razumnu meru koje i sad imamo, ali je to u razumnim granicama koje tehnički mogu da se podnesu. Grejano je primereno spoljašnjoj temperaturi, prvih nekoliko dana samo u jutarnjim satima, onda bilo je i nekoliko dana gde smo grejali ujutru i uveče. Kad temperature padnu ispod 16 stepeni, kotlarnica se uključuje na celodnevno grejanje. Sad su takve temperature i normalno grejemo sve objekte, sve kupce, svi koji su priključeni na toplanu bloka Partizan i kupce koji su priključeni na kotlarnicu bloka Mali Ritić, njih takođe grejemo, izuzev jednog objekta takozvane stambene 4, kako to Čelarevčani kažu. Oni imaju unutrašnji problem, znači na unutrašnjoj instalaciji centralnog grejanja koja nije u nadležnosti distributera i očekujemo da će oni otkloniti taj kvar. Nažalost, nisu ga otklonili preko leta, mi smo mislili da će biti otklonjen. Taj kvar je uočen još na kraju prethodne grejne sezone. Ukoliko ga otkloni, kad ga otklone, odmah ćemo objekat uključiti. Od prošle grejne sezone kotlarnica gradske toplane u prelaznim periodima toplotnu energiju isporučuje u periodu od 5 do 21 sat, dok u zimskim mesecima radi na 24-časovnom režimu. Od prošle godine smo prešli na 24-časovno grejanje i to znači u onim hladnijim periodima, decembar, januar, februar, mart, i smatramo da ćemo i ove godine tako raditi. Moramo naše kupce informisati da u tom periodu, kad pređemo na 24-časovno grejanje, da su temperaturni režimi nešto niži. Ukoliko bi nastavili sa istim temperaturnim režimom kao što smo to grejali godinama unazad, onda bi se stanovi pregrevali, bili bi i preveliki računi. Znači, moraju da naviknu malo na taj niži temperaturni režim, ali tokom 24 sata. Naravno, noću će biti još nešto niže temperature vode nego što su preko dana, ali kompletan temperaturni režim je nešto niži. Cena grejanja nije menjana od prošle grejne sezone, a ona se izražava prema kilovat satu. Kod nas se cena izražava prema kilovat satu i ne mogu vam je izraziti u dinarima po metru kvadratnom, zato što je ona svaki mesec drugačija i tako reći za svaki stan na Partizanu je drugačija. Kilovat sat košta? Kilovat sat 6,02 dinara bez PDV-a za građane. Za poslovni prostor je to 50% više. U poslednje vreme Bačkopalančani nisu u mogućnosti da račune za utrošeni gas plate u poslovnici društvenog preduzeća Novi Sad gas. Rukovodioca toplane pitali smo za razlog zbog kojeg blagajna ne radi. Trenutno ne radi, građani ne mogu kod nas platiti na našoj blagajni gas. Mogu da plate na bilo kom drugom mestu, u pošti, u banci, bilo gde, a ne mogu da uplate kod nas zato što imamo nekih promena u preduzeću, restrukturiranje preduzeća i čim se to okonča i završi, moći će građani dalje i kod nas plaćati gas. Gradska toplana Partizan toplotnom energijom snabdeva 577 fizičkih lica u Bačkoj Palanci, 200 u Čelarevu i oko 150 korisnika iz kategorije poslovni prostor, ustanove i škole.